Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. Kajing penslam jong ka sorkar pedeng ban ajubab halo kajing dawa pentre kamno ya ke inline permit hak ke jila kala penlong ya uwe ne ke menteri sorkar ka jila uba Hamlet doling ban Thoh da ka shiti sha menteri ke kampo yeng ka sorkar pedeng u Amit Shah ban yo jing shai halor kani nalor ka ILP utai menteri ula Pynkynmaw langru wat ya ka jing dawa jong ki nong shong shnong ka jila ban penrung no ya ka Ktien Khasi bat ka Ktien Garo hak ka kharnit ka bapra jong ka riti senshar jong ka ri India Habakren bat kilat pathai khubor uba Hamlet ulai Thoh ba katei ka sinjam ba ulashim kadei namar ba kum unong mi khamat bat ru kum unong ilam barim jong ka KSU ukwa ba ka sorkar pedeng kan kren de ka basai lakin ai ne kim ai yagitei ki jingdawa ba ka jilla kala dep ban pensngau Hi hadian ba nalian jong ka sorkar ka shikha bade bakni ki atli ki issue kowe ka ILP kowe bade ka jam kwa jini ban perung ya ka Ktien Khasi ba garo po ki shidil di nilai kerana kapor wat ko kai wa assembly ru lepas ya ka official resolution halor ka Ktien Khasi bagaro berkenjuru halor ka ILP tang kata bang lepas ke resolution ru nilai kedua ru Delhi nilai kedua ru Hasilong baru Amit Shah tadi hadap mentar long ba ngam yo akarono ka jbaken la kan ka Ktien Khasi ji kin perong ya po ki shil ni patim lakin extend yang ka ILP sekolah kecil juga nyemtip ni ke sorkar upai ba wat kisah malam per kisah aku mendom kai lo ni kisu di kum we di kidong lam barem juga kisu lo shum kya nam tak kisu ngamla ban suskap untuk tinggal sko ba kade ke ek kamram juga ban lei ban tikna ba kasokar dia kan ai kin tip je sha ni la kalon kamlong Dikumta la Thoh ya gadi ule tarjuma haka arpson 3 Julai arkuar sha u Yudan Humusar Amit Shah ban kerpat u bade rekam kulano ya kini ki atli kisu ka ILP bat ka Ktien Khasi Garo ban pulama poka itijil jadi mata gedo bangal la Thoh nampak dia kena no ka jing Ktien la ni gedo no ka notification di ngarang up kita jing jubak la junga dak jing Thoh bang berbateng teng di isu keren di isu ya kendu kumtu kem kebodian kem jembodian misa akal ya mo mereka bang le ada jing Thoh mo la kalong long ro nginyo da ka jing Thoh kan ba ro su bu bang le kan ba pai ba ta sukar su ku bang le lo ki isu di ustu chiru saru man mi kidu bodien ya kam ya kendu perkemau ya bentah dari kata kalong teh di tu pai ba ro ka las ni Thoh ngela bodien nilai keren dia bodien nilai keren kaslong kelom ta mo di nga ba merba kri isu di bala lomdo sama nga dia tambah don sokar gamla maju skam itu gamla teman supek tinggal semua je dari kamram juga dengan ada ke Thoh kenapa ke kan saya dia nada waru ini jengkip tak wasai dalam waru ngin tip dia tu mata ngin ka coba